May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amom, noan niya tinakitak itay awan ka dito'y balay, Robert lakay. Anya day jay, bakit? At dalalaki anang itulod kin ni Florence dito'y balay. Ay nawo, asino ang lalaki? Familiar ti rupa na, ngamjak mo tinagan na. Ay, bantayam jay putot mo, tamangan no inton madamdama kit masikugan kit de. Ay, sana mabalin na. Ipalpas na kumapa, iti panagadal na. Isu nga rud akasarita am lakay. Jak kayat ti makibiyang, taamumot, saan asyak ti pudno nga inana. Ni karidad nga imuna nga asawam ti pudpudno nga inana. Saan mo siguro adakis no bagbagaam? Sikan ati ina na tanabayag mo tinapimusay ni karidad. Ay, jak kayat. No may papan kadagiti abambanag, jak kayat ti makibiyang. Di mo kayat ti makibiyang kunam. Ngam agipulpulong kamot kanyak. Imbagakla ang atap no ammom ti mapaspasama. Anyat yar aramidin nyo diti silid ko, tatang. Pudno ka di nga dalalaki ang mangitultulod ken ka dito'y balay, Florence, anak ko. Ha? Ibagam ti pudno kanya. Di nakulbudan tad na nakakita kada kayo. Ay, kuha, tatang. Asino day dya lalaki? Ni Jason, tatang. Iso tinobyo. Anya, nobyom kunam? Saan ka pa yan nakaturumpo si ti panagadal mo? Ngam kaya't mo ti makiasawa, anak ko. Anya ka lagi di mo tanaya. Amumat anang nga tutarapap ko para keng ka. Ay, nawaw. Overacting kay man ako na, tatang. Ha? Saan aga po ta inaklon ko ni Jason kat kayat kumatan ti makiasawa, tatang. Ipalpas mi pa'y ti panagadal mi. Kasanungay no. Awan pagdanagan nyo, taam mo mi ti limitasyon mi. Nasaya at alalaki ni Jason anya. Saan akas iti daduma dita? Dayjay tinobyo ni Florence? Wun, iso dayjay. Jason kano tinagan na. Ah, nataarmat gayam, nanang. Ay nawaw, agsardeng ka man si Kakler. Apay ka di, nanang. Nataarmat nga bagbagam. Saan akas jay tinataaraan niya? Ay, nawaw. Katsi ka, no makirelasyon ka, agbiro ka itinatataar ngam iti dayja a Jason. Ay, kat syempre, ananang, amok daytan. Very good, anak ko. Di ka agpaabak iti dayjay a Florence. Ay, kaano pa'y nagpaabakak iti dayjay a half-sister ko, nanang? Kastati kayat ko kan ka. Imala ka kanyak apalaban. Agluto kan aginaw ka si ka Florence. Wan, auntie. Kan agdalos ka pa'y gayam dito'y balay, ha? Ni Claire nga'y, auntie. Anyamat ti aramiden na. Kita maabisi ni Claire. Uray siyak, auntie. Adumat homework ko. Ay nawaw, aramidem kit di ngaminon dagiti ipapaaramid ko tapno malpasan. Di yumat ngamin ibaon ni Claire. Tapno nabibiit ko maamalpas no agtinulong kami. Na, tagreklamo ka pa'y laang dita. Uray adda ni Claire dito'y balay kat kasla siyak mutla ang ti makitkita yo. Ay na, awanin ti adupay asaong. Aramidem kit diti ipapaaramid ko, no di mo kayat ti maunta. Umayak man, apong. Adda ka di ibagam, apo. Awan, apong. Aramidak laang ti homework ko ditoy. Tano adak ijay balay kat kanayon nga ibaundak ni Auntie Gloria. Anya, Uray adda ni Claire ijay kat kasla siyak laang ti makitkita na, apong. ay nawaw. Aging gagayam ita, kat kasta ti trato na kun ka. Wan, apong. No saan laang api mo say ti inak.
Saanan ang makiasawa ni tatang iti sa bali? Ang manyangay nga ruda po. Saan tayo mo't atengel ti biyag ti inam? Saan na kun akomportable ijay balay apong? Ag naedaksan dito'y balayo? Ay, wala. Mabalin lata mo tapo. Pudno apong? Wala tapno adakad kaduak. Dito'y kamot anag naed idi ubing kapailaan. No kasta, okay lang kan kang agnaed ni Florence iti ayan ni Apong na? Wen, bakit? Kinasaritan ako ni Nanang Itay. Ay nawaw, kasano numapan ijay kat saan amabantayan ti inam? Amo ni Nanang tararamidan na. Kan may isa, apo ko naman tayo. Sigurado adi na ipalubos ang may sagmak ni Florence. Sapay adda boyfriend na. Masapol amabantayan da. Amo na kanumat ang tilimitasyon da bakit? Saan amabalin nga agnaed ni Florence ijay? Asino ngay ti ibaon ko no ijay ti pagnaedan na? Napauli magkamay. Ay ko alakay. Napanunod ko laang. Asabalilat tanuda tayo adadakkel dati mga sikaso kadakwada. Saan mo't amabaling nga ipilit ko ti kahit ko bakit? Kahit mo't lang ngamin ni Florence na agnad ijay kahit. Nakaturpos tamot to ni ti kolehiyo. Agpada tapayin nga adda na talaga da trabaho na. Panagkunak kat mabalinan nga agkalay sata Florence. Kasarita tanto ti pamilyak, Jason. Panagkunong ka di, kat umanugot ni tatang mo. Sigurado daytan. At datamatan iti husto nga edad. Dayjay laang ano makibiyang manan ti stepmother ko. Aging ka dita, kat Amumat asaan anasaya at titrato na dayjay kanyak idi. Jak amo ano nagbalbaliw matan. ang mga no naka-amerisan. Saan tayo asigurado? Anya nga ro taramidan tangay. Mapantalat ta ijay balay. Ibagata kan tatang ti plano ta. Naimbag ngal daw yun, auntie. Adda ka din ni tatang, ante? Apay ni Robert. Anya ti masapol yung kankwana. Napatagti bagami kan kuana, auntie. Ay nawaw. Anya ti bagayo kankwana ayan. Plano mi nga minan ti agkalaysa. Anya? Agkasar kayon? Wen, ante. Adda ka di ornong yo? Kabailan nyo ti aggastos? At damot basit urnong mi, auntie. Agpada kami mo nga ada trabaho na. No kasta. Agtrab-trabaho kayo gaya man. Wen, auntie. Mangup-opisina kami kan Florence. No kasta. Adda gaya man kwartada. Napauli magkayo mat, ante. Ay ko ha. Awan matkit di. O sige, panawan kayo pa tairwar ko ti termos. Agkape tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ado pa'y ti kayat ko amamuan, may papankada kayo ado ha. Pag naedan ngay da Florence kan Jason, kalpasan ti kalaysada, lakay. Dahil tatidyak ka mo, bakit? No kayat da, mabalinmad nga agnaed da pa'y dito'y balay. O, kailangan kain ka? Ay nawaw, syempre putot mo mat ni Florence. At madlaw ko kan ka. Ha? Madlaw ko asiming bad ka. Saan ka matakasta sigod? Unay kalaki di matan ay alakay. Sigod mat anasing petak. No may papan kan Florence yung anak miti mo nang asa. Di mun isawang no anyaman ti ibagam ko makanya. Tamok daytan. Anya? Nasaysaya at matlaang no agnaed da ditoy. Tapno adda kadwa tayo. Nang ro na ita tanakapsot ka matan. Di mun kabailan tagtrabaho. Di ko nada kat simple lang ti kasarda. Ngam saan mat nanang? Wan nga ruda. Nagpa-cater da pa'y. Mano nga tangay mat ti ginastos ta. Dayta ti saan ko asinaludsod. Agasam man. Kabaulan damat gayam nga igastusan ti kastoy akasara. No si Kantong mat ti makiasawa, mas bongga pa'y ngam ti kasar ni Florence ti kasar mo anak ko. Kasanungay kat construction worker laang matinobyok nanang. Si kakit di mat Claire, mabalin mat aso katamday di a construction worker. No di na maipaay ti kasar akayat mo, so katamkit din.
Anya? Jak kayat amaartapan na kaday di a Florence. Nalawag ka di, ha, Claire? Wan, nanang. Ay, wan gayam. Pag naedanda ngay kano, numalpas ti kasarda. Kinasarita ida ni tatang mo. Kat ag naed da ijay balay. Ay, nawaw. Imanugot kayo, nanang? Common sense ka di, anak ko. Professional dagita nga agasawa. No ijay balay ti pag naedanda. O, di mairanod tayo. Iso asika. Ag sing-singpet ka kadakwada. Tapno di da makadlaw. Sigurado kayo kaday, Florence. Ijay ti pag naedanyaw, apo. Kinasarita nak ngamin ni tatang apong. No agpatakder kayo ngay iti balayaw. Ha? Madanagan naklaang apo. Amangan no dakas to titrato ni Gloria kada kayaw. Nasaya at matantipan nakisarita na kanyak apong. Amangan no agin-agin laang dayjay. Nga ta? Saan tayo nga amo, apo? Amangan no agpampamarang laang. Amangan no adagayam ilimlimod na talent na. Kat may samot gayam a best actress dayjay ngay stepmother mo. Ni apong atalaga. Nagsweldo kayo ka din, Florence, nako. Apay ko maante. Amangan no adda pa'y kwartam dita. An-anwan nyo ti kwarta ay ante. Maigatang ko maitisidaan tayo, ah. Naibusan ti bangus aginatang ni Jason ante. Naibusin anak ko. At 2,500 ante. Da kayo matunti makaamo no anya ti kayat yu agatangan. Kukuha akong ti supli. Sige ante, keep the change. Ay na, agyaman ako na Florence. Kastigayam tirik na no professional ti anak. Italaang anapadas ko, ta saan pa'y mat anagturpos ni Claire. Da kayo kit dimot. Ayun gayam na ko. Numabalin kat pakibayad yumatlaang ang tibil ti kuryente kandanong tayo. Awan pa'y ngamin kwartami itakot. Narigat mo't numaputdan tayo. Kanya nga tanong, gipatakder talangan iti balay ta, Florence. Mapampanunot kumatlaang day talakay. Saan ko ang anusan ti ugali ti stepmother mo? Apay, di mawat manan iti kwarta kang ka? Wen, bakit? Talaga arupat kwarta day dyan nga stepmother ko. Saan to pa'y nga dumawat ni tatang iti kwarta kadata? Isupay kit di? Wen nga rod ah. Ay, panagkunak. Pudno tinaibaga ni apong kanyak. Agpampamarang laang ni Auntie Gloria tapno makalibre. Anyan ti kasta nga ugali ti may nga ina? Wen gaya, pudno ka di nga nagikato ni Claire. Di na ituloy ti panagadal na. Wan kano, ada kanumat ngamin bagsak na. Kahit kasanuda nga rodan, no awan ta dito. Apay, ipalubos mo ang maartapan na kadaya a Florence, Claire. Ay, ado nga rudan ti bagsak ko, nanang. Ay, awan nga ruden ano kasta. Naimbag pa'y ni Florence. Agpatakder da kano pa yun, iti balayda. No kasta, pumanaw dan dito'y balay, nanang. Day tangarod ti parikot ko ita. Nayunang pa'y laang mo. Apay kano pumanaw da, nanang. Ay, jakman amo kadagijay nga agasawa. Amangan mat no nakariknada, nanang. Amangan no amudan nga agpampamarang kalaang. Apay nga agpatakder kayo pa'y laang ngamin iti balayo, Florence, nakong. Kasapulan, ante. Ay, nawaw. Nalawa mo't ti balay apag naedan tayo. May mayat matlaang no adabukod mi abalay, ante. Numalpas ti balay nyo. Pumanaw kayon dito eh. Wan, ante. Di agsisina tayo manon. Ay, nalaing nga agdrama daytoy a tao. Di ko na siguro kat saan ko anang tinagsaritaan da kini Claire idi napalabas nga aldaw. Oo, napaulimag ka mo na kong. Nakapagdesisyon kami kini Jason, ante. Kat saanan nga agbaliw dayta. Okay. No kasta ti plano yun. Anyangay nga rod. Ay, di na kun maloko ita, ante. Amok ti makagapo, no apay akayat yung agnaad kami kini Jason iti daytoy abalay. Ay, kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti balay talakay. Mabalinin ti umakar, bakit? Kasaritak to ni tatang. Wen, bakit? Tapno muna.
Narigat matla nga agpayso ti agan-anos ditoy. Kunaklakid din no nagbalbaliwan ti stepmother ko. Saan? Tatisweldo talaang matgayam ti kayat na. Awanin maramidan tayo dita bakit? Kasta na siguro mo't ka na. Plastik launay mo't. Kayat na ti mairanod. Ngam di na mo't amo at ratwan itinasaya at datao. Agpakada kamin tatang. Mabalin ti sumurot anak ko. Ah? Asidaglaang mo't ti balayaw. Aywan atatang. Mabalin latamat no kayat yu ti agpasyar ijay. Sa dino ti papanan nyo ayan. Iti and Florence. Anya ngay taramida mi dyan. Awan mo't gindi. Kahit ko lang ti sumurot kadakwada. Sumurot ka, ngam agawid ka matladagos, ha? Awan bakit? Di ka matanagan. Ta sa anak nga agnerd ijay. Agrubat tay nga rodan tatang. Agur-urayan ni Jason Ijerwar. Di kay matmatagtagari dita, nanang. Masikuranak launa yun. Sipod pimanaw da Florence dito'y balay. Parikot tayo umatan di kwarta. At damot pensyon ni tatang. Kurang day agastusan tayo anya. Kat, kasano nga rodan day ta, nanang. Awanan masapol nga trabaho ka. Anya? No ingaed mo kumati panagadal mo, di professional ka kumamutan akas kin ni Florence. Nalaing ni Florence, nanang. Anya nga rod ti maaramita, kat imalaak mo't kada kayo akunang. Anya ti kunam, ulitam man. Basta, kasjay, nanang. Kat basol ko nga rod ita. Awan mo't imbagak akasta, nanang. Ha, ti kunam kit di, kurang ka iti diskarte. Agtrabaho ka mutan, tapno makatulong ka kada kami kan tatang mo. Nakababain mo tagpatulong kan Florence. Agyaman ak launay. Ta nakaumay ka dito ospital, Florence, anak ko. Makapakiktot kayo matatang. Kaano laang idilimasin kami. Ita, kastamat ng tinapasamak. Ayan nan nga ita. At dahi tayo siyo. Anya ti ko na ti doktor tatang. Amangan mabayagan kami pa dito eh. Adakwar tayo dita. Tila ang pensyon ko ti adda dito anak ko. Ala, mang tudaklatan iti kwarta kada kayo. Uray dakas ni Auntie Gloria kanyak idi katulong aklata. Ay na, agyaman ak launay anak ko. Imala ka iti inam anasaya at ti panagpuspuso na. Kumusta kayon, Auntie Gloria? Agayaman ako na lakong. Anya ti imbaga na tatang? Jakmat maawatan. Agyaman kanukin ka anak ko. Agpaimbag kayo atap no ada ti katulungan ni tatang. Yaka mo no absubi pagkisigod na pigsak. Anya kano tatang? Di na kanuam mo, nagsubli pa iti sigo na pigsana. Adda kaasi ti Diyos, ante. Basta tulungan nyo ti bagiyo. Ay, nawaw! Respetuan kan ayatem ti kabalay mo. Di ka kumaagbalin anaranggas. Taamangan no iti udi na, katigayam tao akaguram timang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.